nta biganiro biremezwa ko bizaba hagati ya M23 na leta ya Congo nk'uko byakomeje kugenda bivugwa cyane mu minsi ishize, cyane cyane mu minsi bishize ko leta ya Congo yemeye ko izajyana ibiganiro na M23, ariko bigaragara ko hari uwasomye itangazo nabi. Guverinoma ya Angola yo iravuga ko izagerageza ubushabitsi bwageza ku biganiro by'imbonankubone hagati ya guverinoma ya Congo na M23 ya Kagame. Bitandukanye n'ibyiriwe bijujurwa, guverinoma ya Congo ntiremera rero kugirana ibiganiro na M23. Patrick Muyaya uvugira guverinoma ya Congo yavuze ko bagize aho bandika iki gitekerezo cyo kuvugana na M23. Umwungirije umuvugizi wa M23 we yabyise intsinzi y'ubushishozi, kandi anemeza ko bazitabira ibyo biganiro nibiramuka bibaye. Ibi by'ibiganiro byavuzwe nyuma y'uko Felix Tshisekedi agiriye uruzinduko muri Angola. Igitangaje ni uko urwo ruzinduko rwamenyekanye rwararangiye, nabwo rumenyekana ari uko ubugabe bwa Angola bubitangarije kuri Facebook. Nk'ubwo butumwa bwanyujijwe kuri Facebook, ubugabe bwa Angola bwavuze ko nk'umuhuza muri iyi ntambara bazashyiraho uburyo bwo kuvugana na M23 kugira ngo abahagarariye leta ya Congo n'abahagarariye M23 bashobora kuba bavugana amaso ku yandi i Rwanda mu minsi iri imbere. Iyo witegereje neza ubona ko M23 ariyo iri guhimbanira ko yajyana ibiganiro na leta ya Congo. Kagame na M23 bakaba basa nk'aho bacungira ku gufata ibice byinshi bya Congo no gusahura ku bwinshi ingugu nk'uburyo bwatuma leta ya Congo yemera ibiganiro. M23 na RDF ziri gufata uduce twinshi umusubirizo, nta muntu zirwanye nawe, mbese ntawe uzikoma imbere. Uwo M23 na RDF zimaze gufatanya byondo kandi bari gusatira umujyi wa Uvira. Kugeza ubu leta ya Congo nabo bafatanyije barasa nk'abirinda imirwano itaziguye na M23. FARDC iri gukoresha ibitero by'inziru n'indege mu kurwana na RDF na M23. Ubundi buryo leta ya Congo iri gukoresha no gushyira imbaraga muri diplomasi. Ibi bimaze gutanga umusaruro udakanganye cyane. Ku isonga y'abafatiye Kagame ibihano hari ibihugu by'i Burayi na Amerika ya ruguru. Ibi bihugu bimaze gufatira ingoma ya Kagame ibihano umuntu atatinya kwita ko ari ibya nyarureshwa bitabuza abajeyi wabo kuvuna umuheha akiyongeza undi. Muri uru rugamba rwa M23 na RDF, Congo kandi yasibuye amayira y'ibyerekeranye ry'impiya biciye mu mabanki aherereye mu bice bigenzurwa na M23 na RDF. Congo yanongeyeho gufunga ikirere n'ibibuga by'indege biherereye aho RDF na M23 bigaruriye. Uburyo bwatumye M23 na RDF bacungira ku gukoresha amakamyo n'uburyo bwo gutwara ingugu basahuye bazivana muri Congo bazinjiza mu Rwanda mu rwego rwo gukumira ubusahuzi bw'ingugu ziva muri Congo no gutamaza Kagame. Congo yafashe icyemezo cyo guhagarika icuruzwa rya cobalt hanze ya Congo. Congo rero nk'igihugu kibitseho 50% by'ingugu za cobalt, kandi kikaba gikurikirwa na Australia, Indonesia, Cuba, Uburusiya, Philippines, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko iki cyemezo gishobora gutamaza undi uwo ari we wese usahura cobalt ya Congo. Nihagira undi ugurisha cobalt nyinshi zasobanura aho yayikuye. Ibi rero byatumye ibiciro bya cobalt ku masoko bitumbagira. Nko mu Bushinwa ibiciro bya cobalt byiyongereyeho hafi 12%. Iryo zamuka rikabije ryatumye Ubushinwa buhagarika icuruza rya cobalt ku isoko. Rotterdam ho mu Buholandi, ikiro cya cobalt iyunguriye ifite ubucucike bungana na 99% yageze ku mafaranga y'u Rwanda 35 ku kiro, kivuye ku mafaranga 29,000 ku kiro. Iki cyemezo cya Congo
kikaba kigomba kumara byibuze amezi 4. Ariko hari n'abavuga ko iki cyemezo cya Congo cyo guhagarika gucuruza cobalt cyatewe n'uko ibiciro bya cobalt byari byikubise hasi. Ababikurikiranira hafi bakavuga ko ibiciro bya cobalt byari byagurishijwe n'uko abasahura cobalt ya Congo bageza ku isoko mpuzamahanga buturi, bigatuma igenzura ry'ibiciro rigorana, bikavamo ko cobalt itakaza agaciro. Bw'ibyo rero Ubushinwa nabwo bwahise bufata icyemezo cyo kutagurisha cobalt bafite. Abashinwa bakaba bavuga ko ikibatera ari uko isi yose iri kugenda ibona Congo ari inkingi ya mwamba mu bijyanye n'ingugu zifitiye isi akamaro. Bityo rero icyemezo cya Congo kikaba kigomba kwitonderwa niba isi idashaka ko yazahura n'ibizazane mu minsi iri imbere. Congo nayo kandi irashaka kumvisha isi ko umutekano wayo ari ingenzi, niba isi nayo ishaka ko ubukungu n'ubucuruzi bigenda neza. Gukomera ku byo bafite kandi isi ikeneye ni turufu Congo ibona igomba gukoresha kugira ngo isi yose yamaganire kure abahungabanya umutekano wa Congo bakurikiye gusahura izo ngugu. Congo ikaba ivuga ko izasuzuma iki cyemezo mu mezi 3 ari imbere. Muri iryo suzuma hakaba aribwo hazagenwa uburyo Congo izagerera cobalt isohoka muri icyo gihugu. Ibi byo guhagarika icuruzwa rya cobalt bikaba biri mu mushinga muremure wa Congo wo kumvisha ko umutekano wa Congo ari nawo mutekano w'isi. Nk'uko umushyikiranganje w'ubutwererane wa Congo Teresa Kayikamba Wagner yabivuze, niba isi itagize icyo ikora ngo Congo ibone amahoro, abahungu bo ku mihanda bazabyigenzurira. Kayikamba yakomeje ababwira ko imihanda yo itagira gitangira kandi ikorera mu kavuyo. Iyi ntego Congo rero irimo kubabuza izatuma amahanga arushaho gukanyagira Kagame. Ubwo nyine bizangombwa ko Kagame ahagarika gukomeza kuyogoza Congo yihishe inyuma y'icyuka cya M23. Uyu munyuzo ukaba uzafasha ko Congo ikomeza kurega M23 no kwikubita ahababaza kugeza igihe iminukiye. Zaha gusa kandi Congo iri kuguriza niba yayo. Congo yanemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bagirana umwumvikano. Amerika nayo ikabona uko ibyita ku isarabwayi rya Congo. Ariko Congo ngo ntizakombye Amerika mu gihe umutekano wayo utabanje kuba ari wo ushyirwa ku isonga. Aha rero niho Umushinwa wigize nyinshi ashobora kuzaharira. Kugeza ubu Umushinwa niwe wacukuraga cyane muri Congo, ariko uyu Mushinwa nta kintu yakoze cyatekanisha ahantu hari ibirombe ahozamo ipiki n'igitiyo. Niba Umushinwa azaharira Umunyamerika ntawamenya. Niba se Umunyamerika azemera gucukura yashyizweho amabwiriza, mu gihe Umushinwa we yicukura uko yishakiye kandi yiboneye, nabyo ni ibindi byo gutega amaso. Uko dukunda kubivuga, bibera kurora. Gusa uyikoresha ngo urirore arabona ko iyi ntambara ya Congo irushaho kugenda iba agatereranzamba kagenwa nzamba ageze mu mpinga ya nzamba, ho byivangamo ubuminduramuhini utibagiwe n'akasamutwe. Maze nta kiramwe yo mu mpeshyi rero yo kuvogera uko wiboneye. Ni maremare kandi ni magari, afite ndetse n'umuvumba ucubirira mu bizenga yisuka mu masumo. Hari abamaze kumera nkeri, hari abagitera umusonyo, abandi bo baracyahanyanyiriza kuri mpagaze, mu gihe ingashya zababanye urushyana abantu basare. Aba basare rero ntibaritungiye kurora gusa, ahubwo baranarikanura bacanye maremare, hato ngo inkuge itarohama bakabura byose ingata imennye. Ariko se bazageza ryari? Imyaka ishize ari myinshi, ntibahwema ntibatuza, barararwa ntambi, ariko bikanga bikaba nko kuvomera mu rutete. Ni umurongo udashira cyangwa n'ikirukankano gihora kibirukansa kugeza ubwo babaye abagwagasi. Nubwo birata cyane ariko ntacyo barusha abandi kizima, gusa wenda induru ndende da. Iyi nduru irarundura rero indiba y'ingoma. Aya maraso bamena nk'uko nyir'ubwite yabyikomorejeho,
bayabo arabumiramo babwahagirana ikantarange ngo ngaho bariruka inyuma y'intosho z'abaturanyi. Niba rero guturana neza byanze bikaba ingume, ingoma zirajoga zininda mo n'imifunzo, ubwo gicyomoro ntibijyana nyine n'ibyo guhora. Za nyabasanya zishobora kutazongera kuvura, birasa nk'ibizisaba gucucuma igicuncu no kuvuguta umuravumba bakamuriramo igikakarubamba. Hari wenda ya Mana y'u Rwanda izashyira igaruke ize kugohokera u Rwanda, yegeke umusaya yisubire. Nimusugire rero kandi munasagambe n'urugwiro kandi iteka.